Singason constituency ke parlo Bukalia Rongnagar along Jambli athon Kangthum Karni. Sub-divisional Animal Husbandry and Veterinary Office Hamran along Thidunga Sailang no kachoklem alam ki kiklang. Harukat rong supia nong usuka asong atumpen mai kangni. Kardom ada berta nong pen di berta than bang thare harmony be nan bertang tan pen arjik tha. Singason constituency ke parlo angkang musik ni phai sir kep arni adap por final kep apor pen Rongnagar sarsing ti arong along Jambli athon Kangthum Karni amai ke paman pon berta pherangke Rostom to bipen berta nang pale. Bukalia Rongnagar sarsing ti arong Hampur anglong aing nam along pen Karbiaron ajutanga teng pen Kangthum Karne asai kedeng lapen bangso asai long Karbilamet amai Bukalia rochun bang klembang pubang pi Karbilamet amai diripi amai akonchun bang Kamsing hanse Singason constituency local MEC mate Karbianglong Autonomous Council EM Amor Singh Kisu lapen Karbianglong Autonomous Council Secretary Nirula Phangchupi pen Chenglong rong in koi arong asaratum chetong dul pusi rong asar sarsing dipen pherangki atumapan than pachini RG include sub-divisional Animal Husbandry and Veterinary Office Hamran along Inut Pijon asai klembang pu Venkatesh Prakash ingti mate Ronjin ingti aphan Department along Ongdung asai apor pen apor officer atum alang liphan ta ketok kelang UDA asai lapen karting nangji antame chotoibom pusi chini dun laso jok alang dipen angrup longbin si pinan aningkan ke sai hem along UDA atum ke klem nangji asai antame alang lisi chipahim pu thai pusi chini dun Department officer atum pen alang liphan Lapuson Inut Pion Chot sita Thidung asai ke paklem longwer ajok api ke alang lipen Thidung asai langno kachoklem ang thek nang klak hamno kachini dun atengki sai ke atumpen lapuson sai langno kachoklem chok thi pro Venkatesh Prakash inti aputha apong angsong at kachini dun bon sita me alang lipan non pu ani atak thangnat atai kem awilang puta than kitani mahut kelong tam atengki Pion Venkatesh Prakash inti pen Sontrom an department along sai langno keklem ang thek keklang lake aron rebet bang ti amastoro Bidasing ingti, Jonasing ingti, Arong hang lapen je ingti pi atum amainong selamsi kideng. Sai kajiklem klipin, Rong Pangbong. Veterinary Sub-Center along, VFA Klembangku, Richard Internet. Amainong Lincoln Hania KI. Divisional Animal Husbandry and Veterinary Office. Hamran along le Aron Repen, Chiripti, Duji Kipaulo. Officers come upon. Pupo department saiki atumpen ongdung atang kakirum department along ringa bepen apaha saiki claim I lapen SDDO asing bicara kangku nasi laposon Thidunga sai langno kachupang lima sai department along klang rok apida thangnat kipupeden kechok che pura hamren cherok tok abang pu babu teron pen pherangke atum angno aning kipup alang ke chepaklan on illegal duty dam de pin pen sakuri mate bainong kilong Karbianglong Autonomous Council pen an action and ilma deng didong ma ke ongdung ariso ijang di ke pasum do dak suceng hamren mate dak west Karbianglong hamren along lae chukumar tum phan lapu matong lang ding kuma Karbianglong Autonomous Council so to alang to information long et tame thak action and di apen ke drawing and disbursement officer mate Dr. S Salam alang liya hudlo sontot si blank along si langsung UDA abang SDVO blank signature NC ang parke bill bunai tapo langsung evidence kami nili nanti lain lain lo ora datang lango jo lage DDO drawing and disbursement officer signature lo labangke yo tengok lo si langsung si bill bunai po illegal practices bill bunai pun an lo pengajar katung student tum tame sakuri ason si poisa nong nam nom labang ke Richard Lal Dien Lien Intonet labang ke alang ke veterinary field worker lo arong pang bong si posting master rule pay voucher come attendance and close the following are the person against whose name the master rule salary are drawn illegally yo dagdo bida sing inti jona sing inti
arong hang lapen JNTP pusi lapen kada attendance talong lo attendance sadakdo attendance pensi ke be som si lahai ang tum panang kilo yo rara tum nang attendance lah lo la JNTP lapen sonso sinang dum lang pono ladak salary getro la so drawing and disbursement officer alang li blank along suhi kachikuri pen kibipen lason helo lasona BJP sarkar gu mate sona illegally Narendra Modi pen tami alang nenjelo parivartan mate sab vikas wa moto NC mesen pen labang so itma det kar yang Osman Council 1952 foundation ningkan pen si mahang peklo la si al thik pen kar yang long pacing thursi khan kar yang Osman Council tumlang cari polo tangte mesen ko lapen cing thur pikar ko usin nili rara tum khan jai lo apen hongwek pen lagi claim dia pan si nilirara tum pan pakchini lo Hamren rong supi ben bosik ni phai sirke par ni kat news channel apherang ti hundor pro pen nakelo abirta Karbi Anglong Autonomous Council pen bosik inko raket thom arni trokep ranar kep angdeng Council Foundation de Catalonji aphan non malam chisik chedang pon bom asonsi theklong Wosik in koira ket hom paru kresir kebra phokebra hini la sorni han Karbi Anglong district amhang ke thegar nilo Wosik in koira ket hom arnian ke Karbi Anglong Autonomous Council artaning kan trokebra nerkep kilutlo trokebra nerkep angdeng Council Foundation de Catalonji aphan non hejong council sai phua tum council sar kro rumalong ke doan sai kam sai phua tum aphan mai long phasi asona phadeng pekpon tanglo Pining le thota difu Joy Singh Doloi Auditorium Hall along Si Council Foundation de Catalon dam jia dim pathik ponthu Ladak kachini jia phan chethan pon me Rij ki bi sia muni ratum kamatha aklong kapale dam thega joini Pharo kresir kebra phokebra hini aningkan wosi in koira ke thomarni Karbi Anglong nang planglong lo Ru Samson Singh inti Khor Singh Terang Monson Singh Teron Songbe Radang inti Lapen Arisang ho tum kachewale Pini Karbi Anglong nang planglong lo Kei krehini arat drawing dokring ni pen dolong lo. non malam support han bertamo ton pon iksina Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School, Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure.
The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhinamo pipotat bertalong wang thulu. Usuka song tumpen busik ni phasir kep ani ada porphai kep apor malom pen. Methanga sa hemalong bangphu amai kepa dopon ebirta. Pherangke rustom tok bipen birta nangpale. Labang so amai long usuka tiripi amai phu bibison teran pen kache pahem phu pon amai long chunbang. Jintu khajireka pensi mai ke pha alam teklar dak pen jaipon lo. Lapen bangso amai long kachetong dun atum laki usuka aro amai phu lapen chunbang atum to anda chetong dun renti. Mai long non kebang ji ason son sai ke klem kepang tang ponji mate kache songa sai kedeng ponji aputhak arsik jitpen kachethan kachimung padopon জিলা ছাত্ৰ পৰিষদে আজি কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে আজি হাওৰা ঘাটত এখনি কেন্দ্ৰীয় কমিটি আৰু বিষয়ববীয়াসকল আৰু বিভিন্ন আমাৰ ৰিজনেলত কাৰ্বি আংলঙৰ ৰিজনেলৰ সকলো বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত আজি লগত লৈ আমি আগুন দিনত ভৱিষ্যতে আমি কি কৰিলে আমাৰ সাংগঠনিক এটা ষ্ট্ৰং হ'ব আৰু আগন্তুক দিনত আমি কেনেকুৱা ধৰণত কৰিব লাগে সেইবিলাক কাৰ্যকালৰ ওপৰত আজি আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ 3 ঘণ্টীয়া এখন বৈঠক হৈছিলেহি আৰু সেই বৈঠকত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্বি আংলঙৰ আমাৰ ৰাইজৰ সমস্যা যোনখিনি সমস্যা বিভিন্ন সেইবিলাক লৈ সমস্যা লৈ আজি আমাৰ এটা ৰিলেশ্যন হৈছে আৰু ভৱিষ্যতে আমি সেইখিনিৰ ওপৰত ৰাইজৰ হৈ আমি সেইখিনি কাম কৰি যাবলৈ আজি এই 3 ঘণ্টীয়া মিটিঙত আমি আজি দায়বদ্ধতা হৈছোঁ সকলো ৰিজনেল আৰু কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকল আৰু ভৱিষ্যতে আমি ৰাইজৰ হৈ কাম কৰি যাবলৈ আমি আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ Dipurong supikasa stadium arai along kedo. Khiamilur khorsing terang. Akumlin alamabe. Aje the abe lapen. Lamningje thekte pu amat. Karbi Anglong Autonomous Council lapen Dipu Town Committee Kachariatum. Songja akumlin. Anukan avidet anta langding. Dojoya sonsit theklong. Karbi Anglong Kikicheng MLA lapen Karbi Anglong District Council along Kikicheng CM Khorsing terang aphan non ki Karbi Anglong Autonomous Council Dipu Town Committee K long rilong pat kaching hon hamphanga song lapen locha dia song atumanta tini tanglo panung tanglo arna marni keplang tanga tumpenta hirjume long si kime pu matha pen penangana ningkana prang difu rong sopiang bong kasa stadium marai songja khorsing teranga kumlin parjaklo council pen kardom kadida pado pomlo bota non ke difu rong sopia towar kapathe pathe pen khorsing terang abiria pai songanta create a sonsi theglong ada parnikang sap Kardom nang jepang phua bangan nokan anta ve sekte non kai kinia hutke manghume be ala Ada berita bang la ponsi kang ton ponilo domai thakme kurwang thu